And I don't even know why kenapa aku obsessed. Kawan aku seorang ni, dia cakap macam ni. Weh, korang tahu tak kedai yang kita makan hari tu ada pelaris. Hi guys, welcome back to my channel. Di mana tempat tak ada zaman jadi konten. By Khairul Amin. Shout out to Khairul Amin. Shout out to Khairul Amin. So we're almost done, everybody. Ini ayam. Ini ayam. Apa-apa cerita yang menarik, korang pergi dekat saya punya description box. Ada satu link Google Form yang saya dah sediakan. Korang letak korang punya cerita dekat situ. Don't worry, korang punya identiti akan dirahsiakan. Thank you for watching my video. Please support me, subscribe, like, comment and share. And komen je apa-apa yang korang rasa apa yang saya patut buat untuk for the next content. And komen juga apa pendapat korang tentang video untuk saya kali ni. And yeah, that's all from me. Thank you. Bye-bye.